هەڵبەت بینەران پرسا کوردان لە عێراقê بێگومان 100 ساڵە پرسە هەیە لە هەموو حکوومەتاندا دەگەل هەموو قۆناغاندا هەموو سیستەمی ئیدارەکردنە عێراقی پاشایەتی کوماری حتا سیستەمی پەرلەمانیە نەها بێگومان سەرکردایەتیە سیاسیە کوردستانی بەردەوام چوویە بەغدا و ئیتیفاقات نەکردن لێ تشوندا ئیتیفاقات نەپێشێلکردن لێ پشتی 2023 هەرێما کوردستانی دچارچوبێ فورمێکە دندا وەکە خودی قوارێکە دەستوریە فیدرالی وەکە خودی حکوومەت و مؤسساتên فەرمی بڤێرێ بەردەوام هەوڵدایە دەگەل بەغدا و لێ گۆر ئەو گوهارتنên کو پشتی 2023 چێبوونە هەوڵدایە پرسگirêkan چارەسەر بکە هەڵبەت بوان پرسگirêkan jî میکانیزم هاتنە دانین میکانیزم êkişwana destûra rêkeftinê siyasî ne rêsa û yasa ne lê heta vêga vê jî em behsê pirsgirêkan dikeyên pirsgirêk baweke binaratin hatine çareserkirin helbet lê gor pêşveçûna jiyanê û lê gor guhartinên tatkekirin pirsgirêk jî keleke bûne zortir bûne ciddîtir bûne niha pirsgirêka herîzaq navbera Herêma Kurdistanê hikûmeta fîderal da mijara şayistên darayiyên Herêma Kurdistanê budceye pêşmergeye deverên Kurdistanî ye helbet parastina sunûrên vî welatiyê ji dirêjiya welatên derdor ku berdewam topbaran dike bombebaran dike lê ditaqîne û dipaqîne me bestamine di çarçûvê vê vîdyoxê da bi Kurtî ez behsê rêkeftina pêkînana hikûmeta Mihemed Şia Sudanî bikim ku ev hikûmete bêguman bi hewlên zor piştî ku helbijartin dehî 10 sala derbasbûyê hatine kirin tedît rewşawa bûye ev hikûmete weke hikûmeta Malikî ya 2010 weke baqî hikûmetên din bi ûkiya Kurdan û ya Serok Barzanî bi taybet hate damezrandin girêkên ku hatine vekirin rêkeftineke siyasî heye ev rêkeftina siyasî navbera Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê heye ji bo ku xal bi xal bête çareserkirin Mihemed Şia Sudanî niyeteke ciddî nîşan daye aliyên peywendî rast pardine ku bi tu awayeke pirsgirêkan bu rêkeftinê cêbecê nekin dirûst nekin rêkeftin bête cêbecêkirin bernameya Sudanî ya taybet bi Herêma Kurdistanê be em ê vê pirsê ba behs bikein êkişwana temaşavanê je guftugûkirina dûseya petrolû û budceyê ev e êkiş xalên cewheriyên pirsgirêkên navbera Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê ne ku bêguman budce Herêma Kurdistanê li 2014 hatike birîn bêguman û di helûmerc û rewşekê gelekî dijwar da ku Herêma Kurdistanê digel Daeş dişarekê dijwar da bûye bi milyûnan xelkê Iraqê li nava rasta Iraqê revîne qesta Herêma Kurdistanê kirine bêguman mesrûfatên wan jî bistûyê xwe vegirtine hikûmeta Herêma Kurdistanê herwa pêşnimeya petrol û gazê an ku yasaya petrol û gazê ku ev êkiş yasayên serekiye û pirsgirêkan çareser dike ev yasaya li 2005 keftiye nava parlemanê Iraqê de heta vêga vê xandin bû nehatiye kirin halbet eger ev proje yasa bête cêbecêkirin di nava parlemanî da bête derbaskirin erk û mafên hikûmeta Herêma Kurdistanê hemû aliyekê wê beylî bin eşkere bin ji bo çavetiya îdarekirina melefa naftê êkiş xalên cewheriyên rêkeftina siyasî bû pêkînana hikûmetê digel Mihemed Şia Sudanî ku Herêma Kurdistanê pêdagirî li ser kiriye yasaya neft û gazê ku pêwîst e bête derbaskirin di nava parlemanî êdî ev pirsgirêke bi esasî çareser bibe herwiha xarickirina şayistên darayiyên hawlatiyên Herêma Kurdistanê yên we ne yanî hikûmeta Iraqê wek hikûmeteke navendî pêwîst e şayistên darayiyên xelkê Kurdistanê bêguman sarf bike dabîn bike gelek şayistên de temaşavanê ja moçe heye geşe pêdana parêzgehan heye yê bêguman gelek rewşên awirte hene gelek aliyên din hene ku fiilen hikûmeta Iraqê pabend e ji bo xerckirina şayistên darayî herwiha pêkanîna komîteya cîbcîkirina maddeya 140 ev êkiş pirsgirêkên serekî ye ev madde 140 ku maddeke destûrî ye ev ê dikare rewşa deverên Kurdistanî bêguman çareser bike mîkanîzmeke guncayê hatiye daretin ku ev mîkanîzme bêguman di çarçûvê madde 140 da pêştir 58 bûye li ser demê hikûmeta Demkî eke ji bîra we be 2005 lê piştî destûr hatiye da tezbîtkirina ev maddeke destûrî ye ku Herêma Kurdistanê dixwaze li Iraqê bêguman ev madde bête cêbecêkirin ev madde bêguman wê pirsgirêka deverên Kurdistanî çareser bike herwiha pêkînana hêza li hewar çûnê ji bo rûnijvanên Kerkûkê piştî 16 Oktoberê 2017 Kerkûk kevket rewşekê gelekî metirsîdar da eskertariyet li wî bajarê heye parêzgarekê sepandiye ku bêguman êkişwan parêzgaran li dijî pêk hatiye Kurdan gelekî tund e siyaseta erebkirinê teşeyyûê weke caran li ser demê behsiyan siyaseta bêguman te'rîbê hebû teb'îsê hebû vê carê teşeyyûê heye bayekî berfireh Kurd li Kerkûkê têne derbederkirin zeviyên wan têne dagîrkirin demografî tête guhartin bêguman
کورد پیداگیری لسرویه که کو اف هزا بیت پیکینان هزا پیشمرگه جی بجدار به جبو پاراسنا ولهیا کرکوک کنها داعش لور ولوینان دکه جیبجی کرنا ریکفتنا شنگاله تماشاوانه اویکش بگمان خالین جوهرین ریکفتنا پیکینان حکومتا محمد شیعه سودانیه لاکتوبر 2020 اف ریکفتن هات کرن لبغداد بگمان به برهبونا مصطفى کاظمی سرک وزیر نوی دمی عراقی و ریبر احمد وزیر نافخه هرما کردستان ریکفتنا شنگاله میکانیزم که گنجای دست نشان دکه جبوکو او هیزن شرعی لشنگاله هنه درکوین خلق شنگاله اصلی و گرسار مالو حالن حقو بسط هزاران خلق در بدره و در ناوا کمپان دا دروشه که خراب دا دجید و هفدام تماشا بانیجام پرکرنا والاهیا او لکاریا بگمان دنابر هزا پیشمرگه و هزین عراقی ده بجی پرسگیره که جدیه والاهیه که امنیه برفره هیه پشتی بویرین 16 اکتبر لدورین کردستانی هرما کردستان مبستاویه که دنابر وان بگمان ارتش عراق والاهیه بیتا پرکرین هرچند پیشتر ریکفتن هبونه بریارا دامازرنا دولیوان هبونه دامان دام دا بردام اپراسیون جورا اپراسیون هبش هبونه لیاف بریارا جی حتی وگاوی بس حبریل سر ورقیه هر وها در چونا پیشنومه دادگاه فدرالی سرنجا هرما کردستان لسر ویگه او بریارا دادگاه فدرالی کو درکری طيب ديجي لسر مجارا نفط وغازي لهرما كردستان دبيجه او سياسات ام جي بجيت كاين بو اداره كرنا ملف نفط وغازي سياساتك اللي قر دستور عراقيه بريارا دادگاه فدرالي برو فاجيا ويكيه بريارا كو دستك سياسي برجمندين سياسي زختك سياسي لپشته هر وها درچونا پیشنمایا جواتا فدرالي وك مگوتي ياشون داجي كي وگوهستنا حسابه ماموستاين كردي لكركوكي بگمان خواندنا کردی لکرکوکی جبر کو پرانیا خلکی کرکوکی کردن ماموستان کوانین کردی بیجد حتی نها جاری حکومت هرما کردستان و تینا تمویل کردن مشابهت تدابین کردن یک اشغال ریکفنا دگل سودانی اوا کو میلاکی وان ماموستان بسر بغداد بیتا بگوهستن هر وها دست بکرنا چالاکین پارتین کردستانی لنافچین کو ناکوکی لسر هیا حتی نها پارتین کردستانی نکارن لوان نافچین کو ناکوکی لسر هیا با اوایکی فرمی آسایی نورمال کاروبارن خبره و ببن و نمونه پارتی لشنگاله لکرکوکی آستانگی بوده درست کردن